Yes, twongere tubahe ikaze mwese mudukurikiye hano kuri iyi channel. Uyu akaba ari umwanya tugiye kugaruka mu makuru abagezweho mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi noneho sinigeye nyine muri kumwe nanjye David mfatanyije na mugenzi wanjye Kamanzi Frank rero reka dutangire hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho batubwira ko Benjamin Bonima umunyamabanga uhoraho w'ihuriro AFC M23 yatangaje ko intwari zidapfa ahubwo ko ziguma mu mitima ya benshi. Ubutumwa buvuga ku rupfu rw'umuvugizi w'igisirikare kiri huriro Lieutenant Colonel Wiringoma yasezeranyije kuzahora zirikanwa nk'intwari idasanzwe. Inkuru itangira itubwira iti Frank. Ubu butumwa butangajwe na Benjamin Bonima nyuma y'ubwatangajwe na Bertrand Bisimwa umuhuzabikorwa wungirije wa AFC 23 yari yatanze kuri uyu wa gatatu agaragaza ko nyakwigendera Wiringoma yameneye amaraso igihugu cye kandi ko ari urugamba rwo kwibohora. Yes, inkuru ikomeza ivuga ko mu butumwa bwatanzwe na Mbonima mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 26 Gashyantare 2026 nawe yagaragaje ko intwari idapfa ahubwo ko iguma mu mitima yabo yitangiye. Yagize ati: intwari ntizipfa, nabo gukundwa, wari umusirikare w'intwari kandi w'umuhate, tuzakomeza kukuzirikana mu mitima yacu. Uturamukiriza izindi ntwari na bagenzi bacu, tuzahora tugukunda. Inkuru ikomeza igira iti: nubwo nta tangazo rinyuze mu nzira zemewe rirashyirwa hanze n'ihuriro AFC M23 rivuga iby'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, amakuru aturuka mu basirikare bakuru b'iri huriro babaye ibitangazamakuru mpuzamahanga nka Reuters yemeza ko uyu muvugizi yiciwe mu bitero bya drone za FARDC byagabwe hafi y'agace ka Rubaya gakungahaye ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Yes, amakuru akomeza avuga ko Wiringoma yishwe mu rukerera rwo kuwa kabiri tariki ya 24 Gashyantare, aho bivuga ko abaguye muri kiriya gitero ari abantu 9 mu gihe cyahushije umugaba mukuru wa AFC M23 Major General Sultan Makenga wari umaze kuva harashwe ibisasu byahitanye abandi. Yes, akaba ari rero byifashe hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, amakuru yacu noneho reka n'ubundi tutarava muri Kongo dukomereze kuri inkuru ivuga ko AFC M23 yariye Karungu ikaba yisubije ibice by'ingenzi hafi ya Rubaya. Ihuriro ry'abarwanyi ba AFC M23 risubije ibice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi nyuma y'imirwano ikomeye yabahanganishije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abambari bazo. AFC 23 M23 yigaruriye ibice bya Ruke, Kasenyi na Gatobotobo nyuma y'imirwano ikomeye yabahuje na FARDC na FDLR, ingabo z'u Burundi, abacancuro b'abazungu n'ihuriro rya Wazalendo. Yes, ni imirwano imaze iminsi ihanganishije impande zombi, aho ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bushaka kwisubiza centre ya Rubaya n'ibirombe byabo. Amakuru ateremezwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko umwe mu bajenerali bacyo yaguye muri iyo mirwano. Ni mu gihe kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kane tariki ya 26 Gashyantare 2026 imirwano ikomeye ikomeje kubera ikazinga aho M23 ishaka kwisubiza ako gace. Amakuru avuga ko FARDC iri gukoresha indege zitagira abapilote zizwi nka drone zoherezwa n'abacancuro bakomoka mu gihugu cy'Ubufaransa. Abo bacancuro basaga 200 bakomoka mu Bufaransa bari kumwe n'abo mu Bubiligi bashinze base militaire cyangwa se ibirindiro bya gisirikare muri Walikale. Ni mu gihe abandi bagera ku bihumbi
kuri 200 bari i Kinshasa, bakaba bategerejwe koherezwa ku zindi access z'urugamba. Abo bacancuro nibo bavuga ko bagabye igitero cya drone cyo muri centre ya Rubaya kuwa kabiri cyahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cyangwa se wa gisirikare wa AFC M23. Umuyobozi wungirije wa AFC M23 ushinzwe ibikorwa bya politiki, diplomasi n'imiyoborere Bertrand Bisimwa mu butumwa bwo kuri X yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahisemo inzira y'intambara. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwiyambaje ibihugu birimo Angola, Malawi, Tanzania, Burundi, Afurika y'Epfo ndetse n'abacancuro bakomoka mu Bufaransa, Ububiligi na Amerika. Bikavuga ko nabo muri Romania bagarutse guhangana na AFC M23. Akaba ari ukurero byifasha hano muri iki gihugu cya Kongo. Tuve mu gihugu cya Kongo rero tujye mu gihugu cya Uganda, aho batubwira ko ibura ry'udukingirizo ryateje ubwiyongere bw'abandura sida muri iki gihugu. Ibi muri bivuga ko inzego z'ubuzima mu karere ka Kabare muri Uganda zatangaje ko ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida bukomeje kwiyongera kubera ibura ry'udukingirizo muri ako gace. Ubwo bwiyongere bwavuye mu bipimo byafashwe mu mezi 3 ashize, aho abakozi bo mu nzego z'ubuzima bakomeje kugaragaza icyo kibazo ngo gishakirwe uko cyakwitabwaho. Yes, mu mezi 3 ashize muri Kabare habonetsemo abanduye sida bashya 40. Umufashamyumvire ku bitaro by'akarere ka Kabare Alfred Besigensi yasobanuye ko hari ihuriro hagati y'ubwandu bushya n'ubuke bw'udukingirizo. Ati ubwiyongere bw'ubwandu bushya bufite aho buhuriye n'ubuke bw'udukingirizo ku bigo by'ubuvuzi mu karere. Ibintu byarushijeho kuba bibi nyuma y'uko hakuweho inkunga ya USAID. Mbere Kabare yahabwaga nibura udukingirizo 10,000 tugasaranganywa mu bigo nderabuzima n'ibitaro bitandukanye mu kurwanya ubwandu bw'agakoko gatera sida. Kuri ubu mu mezi 2 ashize hoherejwe udukingirizo 2,000 gusa. Besigye se yasabye abaturage kugira uruhare mu kwikingira bahitamo kugura udukingirizo aho bishoboka mu kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Anasaba guverinoma gushyira imbaraga mu gukumira ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Yes. Nubwo bimeze bityo rero leta ya Uganda iheruka gutangaza ko igiye kwakira umuti ukumira kwandura virusi itera sida uzwi nka Lenacapavir Yeztugo, urushinge ruterwa abantu 2 mu mwaka. Akaba ari ukurero byifashe hano mu gihugu cya Uganda. Yes, noneho tuve hano tujya kuri inkuru ya Lionel Messi, aho batubwira ko Lionel Messi yicuza kuba atazi Icyongereza. Kapiteni w'igihugu ya Argentine na Inter Miami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lionel Messi aricuza kuba atazi Icyongereza kandi yari afite amahirwe yo kukiga. Abakinnyi benshi ku mugabane w'i Burayi usanga bazi indimi zaho bavukiye batazi Icyongereza cyangwa Igifaransa bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo kuba batarabonye umwanya wo kwiga kubera gukina umupira w'amaguru. Muri abo harimo Lionel Messi, aho ururimi avuga neza ari Icyesipanyol gusa bitewe n'uko ariho hantu yabaye cyane. Uyu mukinnyi ubitse Ballon d'Or 8 yavuze ko yicuza cyane kuba atarize Icyongereza kandi akaba yari afite amahirwe yo kukiga. Yagize ati ntabwo nize Icyongereza nkiri umwana, nagize umwanya wo kwiga nibura Icyongereza ariko sinabikoze kandi ndabyicuza cyane. Yavuze ko hari aho yagiye yisanga ari kumwe n'abantu
b'ingenzi bavuga icyongereza ariko akabura ukuntu avugana nabo. Ati nyuma naje kwisanga mu bihe aho nabaga ndi kumwe n'abantu b'indashyikirwa, abantu badasanzwe kandi b'igitangaza, nkaba nshobora kuganira nabo ariko kubera ko ntazi icyongereza nkumva ameze nk'injiji, ubundi nkavuga nti ni ukubera iki nataye umwanya. Kwiga icyongereza ni ikintu cy'ingenzi cyane. Akaba rero ari uku byifasha hano kuri uyu mutaramu witwa Lionel Messi. Yes, rero akaba ari aha dusoreje amakuru yacu, ariko mbere yuko tuyasoza uwo utarakanda subscribe wikande, utarakanda like wikande kugira ngo tujye tubana mu biganiro. Mwari kumwe nanjye David hamwe na mugenzi wanjye Kamanzi Frank. Ubwo andi makuru ni mu minsi iri imbere. Turakunda, mukomeze mugire ibihe byiza.